자, 우리 지난주 계속해서 성경에 나타난 만민의 하나님과의 관계 계속 살펴보겠습니다. Язгуур чи 7 өнөخت хичээл үдсийн хичээл өргөжлүүлээд бүх үндэстнүүдийн бурхны тухай сэдвээ өргөжлүүл үзье. үндэстнүүд ба бурхан гэсэн лөө. 자, 하나님은 역사를 주관하십니다. Бурхан бол түүхийг захирдаг. 그 가운데서 이스라엘 안에서 구속적인 측면으로 활동하셨습니다. Тэгээд тэр түүхэн дотроо Израилийн дотор ялангуяа тэр золилтын талаас нь маш их ажиллаж байсан. 하나님은 모든 일들을 다 주관하시는데 그 가운데 특별히 이 구속하신 일을 하시는 것입니다. Бурхан бол одоо бүх түүхийг захирдаг, бүх үндэстнүүдийн дунд ажиллаа хийдэг ч гэсэн тэр дундаас ялангуяа Израилийн дунд бол тэр золилтын ажлыг маш их хийж байсан. 바벨론 포로 후에 하나님께서 이스라엘을 다시 세우시는 데 있어서 그 이전과 그 이후가 좀 다릅니다. Бабилоны цөллөгөөс хойш Израилийг дахин байгуулах энэ тухайд бол Бурханы одоо хийдэг ажил нь хийжсэн ажил нь бол тэр цөллөгөөс өмнөх ба цөллөгөөс хойш үе нь бол баг зэрэг ялгаатай байгаа. Израилийг босгон байгуулалт бол тэр. 우리가 이 포로 전에 이 출애굽, 그러니까 좀 오래됐지만 이 출애굽을 위해서는 하나님이 모세와 바로를 사용하셨습니다. За тэгээд эхлээд бол мэдээж золилтын ажил гэхээр Египтээс чөлөөлсөн, Египтээс гарсан үйл явдлаар нь үүнд энэ үйл явдал дээр Бурхан Мосева нүгээрээ 바로왕. фараон. 네. Египтийн Мосеба фараоныг ашигласан. 모세는 해방자였고 Мосе болохоор чөлөөлөгч байсан. 바로는 다른 면에서 하나님의 목적을 이루는데 기여했습니다. фараон болохоор өөр талаасаа Бурханы зорилгыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан. 자, 그러니까 이 바로는 자신도 알지 못한 채 하나님의 섭리대로 사용이 된 거죠. фараон болохоор өөрөө ч мэдлэггүйгээр Бурханы төлөвлөгөөгөөр төлөвлөгөөний дагуу Бурханд ашиглагдсан хэрэгээ. 그러나 우리가 무엇보다도 하나님 주권적으로 모든 일을 역사하신 것입니다. Тэгсэн хэдий боловч энэ бүхэн бол бүгдээрээ Бурханы төгс эрх мэдлийн дагуу Бурхан өөрөө хийжсэн ажил юм аа. 다시 말하면 하나님의 종 모세도 사용하시고 바로는 그 반대죠. 악한 자죠. 그러나 하나님은 그 악한 자도 이용하신다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхан Мосе болон фараоныг хоёулангийн ашигласан. Мосег болохоор илүү одоо эврэг талаас нь тийм ээ сайн талаас нь талаар ашигласан. Фараоныг болохоор бас одоо сөрөг талаар нь гэх юм уу Израилийн дайсан болгож ашигласан байна. 자, 그래서 궁극적으로 하나님은 바로의 마음을 강팍해 하여서 하나님의 뜻을 거절함으로 하나님의 목적을 이루는 방향으로 나간 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхан фараоны зүрх сэтгэлийг хатууруулснараа эзэн Бурханы хүсэл тааллын эсрэг болгосон байгаа. Тэгснээрээ Бурхан өөрийнхөө зорилгыг биелэгдэх зөв чиг рүү голдролд нь оруулж өгсөн. 출애굽기 7장 4절, 5절에 여기에 대한 말씀이 있는데요. Гэтэл намын 7-гийн 4-5 дугаар эшлэл дээр
энэ тухай өгүүлсэн байгаа. 하나님께서는 이미 바로가 하나님의 말씀을 듣지 않을 거다라고 말씀해 주십니다. За энэ дээр болохоор бурхан одоо урьдчилаад энэ Фран нь бол өөрөх нь үгийг сонсохгүй гэдгийг урьдчилж хэлсэн. 자, 여러분 잘 한번 생각해 보십시오. 바로가 하나님 말씀을 듣지 않았기 때문에 애굽에 10번의 이적을 하나님 행하신 겁니다. За тэгээд та нар бас ингэ бодоод үзээрэй. Фарон бурханы одоо үгийг сонсоогүй учраас Египтийн дээр 10 гамшиг буусан байгаа. 그렇죠, 여러분? 바로가 만일에 하나님 말씀을 바로 들었다면 애굽에서 그러한 이적이 나타날 수 없었겠죠. Тийм байгаач хэрвээ одоо фарон бурханы үгийг сонссон бол дуулууртай байсан бол Египтийн дээр тэр 10 гамшиг буухгүй. Өөрөөр хэлбэл бурханы тэр 10 гамшиг гайхамшиг үлдэхдэггүй байсан. 물론 바로의 마음이 강팍했던 것은 그 자신에게 있어서 죄가 되는 것입니다. Тэгээ фароны зүрх сэтгэл хатуурсан явц нь бол фароны өөрийнх нь хувьд бол гим нүгэл байсан. 그러니까 다시 말하면 하나님이 그 바로에게 궁휼히 여기는 마음을 주시지 않은 거죠. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бурхан фаронд ерөөсөө тийг өршөөнгүй, инэрэнгүй сэтгэлийг өгөөгүй. 예, 우리도 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан. 우리 안에 죄에 대한 본성이 있기 때문에 하나님이 은혜를 주시지 않는다면 우리도 바로처럼 강팍한 마음으로 나아가게 되는 것입니다. Бидний дотор ч гэсэн гим нүглийн мөн чанар байдаг учраас хэрэг бурхан бидэнд өршөөнгүй, инэрэнгүй зүрх сэтгэлийг өгөхгүй юм бол бид нар ч бас фаронтой адилхан зүрх сэтгэл маань хатуурч болно. 예, 그렇기 때문에 우리는 이러한 사건을 통해서도 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 발견하게 되는 것입니다. Тэгэхээр ийм одоо үйл явдлаар дамжуулаад шигсээ бид нэр бурхны нэгүүлсэл гэж ямар агуу юм бэ гэдгийг ойлгож болсон юм аа. 자, 그런데 여기서 하나님이 바로의 마음을 강팍해 하신 더 큰 이유가 있습니다. Тэгээ бурхан за үүнээс гадна бүр цааш нь ярих юм бол бурхан тэр фароны зүрх сэтгэлийг хатууруулсан илүү нарийн тэр гүн утга учир байгаа шалтгаан байгаамаа. 자, 그 이유는 하나님이 애굽에서 하나님에 대한 증거를 이 바로를 통해서 나타내 보여주신 겁니다. Тэр нь юу вэ гэхээр бурхан энэ фароноор дамжуулан өөрийнхөө тухай тэр гэрчлэлийг Египтийг харуулсан явдал юм аа. 자, 물론 바로는 끝까지 아마 믿지 않았을 겁니다. Мэдээж фарон бол эцэг хүртэл итгэхгүй хэвээрээ байхсан. 그러나 애굽인들은 그 10번의 그 재앙을 통해서 자신들의 우상이 무너지는 것을 보고 아마도 하나님을 보게 되었을지도 모릅니다. Харин Египтчүүдийн хувьд бол тэр 10 гамшигыг өөрсдийнхөө нүдээр үзэж байгаа тийм үү. Тэгэж нүдээрээ үзснээрээ тэгэд нүдэн дээр нь өөрсдийнх нь тэр нөгөө шүтжижсэн хуурамч бурхтууд ингээд нураад сүрээд ирэхийг хараад тэгээд улмаар эзэн бурхан гэж байдığım байна гэдгийг мэдсэн баха. 물론 하나님이 애굽에서 행한 일들은 이스라엘 백성들을 먼저 위해서 하신 것이죠. Мэдээж бурхан Египтэд үйлдсэн тэр ажлууд нь бол юуны түрүүнд Израильчүүдийг чөлөөлөхийн тулд байсан. 자, 그래서 그 일들이 참 독특하고 또 어떻게 보면은 이스라엘 백성들만 위한 그러한 하나님의 그 기적임을 우리가 볼 수 있습니다. Тэр утгаараа
Тэдгээр одоо гамшгууд, тэр гайхамшгууд нь бол маш өвөрмөц байсан. Тэгээд бас яг л израилчүүдийн төлөө л үлдэж байгаа гайхамшгууд байсан гэдгийг нь харж байна. 자, 그런데 결과적으로 볼 때 하나님은 이스라엘 백성들만을 구원하시려고 그러한 이적을 행하신 게 아니다라는 것을 우리가 또 발견하게 됩니다. Эцсийн үр дүнг нь харах юм бол тэр бүхнийг бурхан зөвхөн Израилийн төлөө үлдээгүй юм байна гэдгийг бид нар ойлгож авах боломжтой. 네, 그러니까 그 애굽인들 가운데서도 다시 말하면 그럼 열방 가운데서도 하나님 택한 백성들을 구원하시려고 하나님 자신을 드러내 보여주신 것이죠. Израиль 백성은 예, 이스라엘 백성들을 통해서 그 주변에 있는 열방, 아, 나라들에 있는 택한 백성들을 구원하시기 위해서 하나님 자신을 드러내 보여주신 겁니다. За тэгээд энэ Израилийг чөлөөлсөн энэ үйл явдлаараа дамжуулаад бурхан эргэн тойрных нь одоо бүхэл үндэстнүүдэд өөрийгөө ингээд тэр үйл явдлаар дамжуулан харуулж байгаа, мэдүүлж байгаа тийм ээ. За тэгснээрээ тэр эргэн тойрных нь улс орнууд байгаа өөрийнхөө сонгосон тэр ард түмнийг ч гэсэн бас аврах зорилготой байсан. 자, 이제 만민을 위한 하나님의 선교 목적에 대해서 보겠습니다. За дараагийн сэдв маань болохоор үндэстнүүдэд хандсан бурхны илгээлтийн зорилго. 자, 하나님은 전 세계와 모든 민족을 그의 사랑의 대상자로 삼고 계십니다. Бурхан бүх дэлхий болон бүх үндэстнүүдийг өөрийнхөө хайрын объект болгодгоо. Өөрөлдвөл бүх дэлхий ба бүх үндэстнүүдийг хайрладаг гэсэн. 자, 그래서 궁극적으로 하나님 행하신 모든 것은 열방의 구원에 관계가 된다. Тийм учраас эцэст бурхны хийсэн бүхэн нь бол үндэстнүүдийн авралтай холбоотой байдаг. 자, 물론 처음에는 이스라엘 백성들을 먼저 선택하셨지만, 그러나 그들을 통해서 모든 열방들을 구원하시기 위해서 하나님께서 그렇게 계획하신 것입니다. Мэдээж эхэндээ бол Израилийн ард түмний төлөө л тэр ажлуудыг хийж исэн боловч эцэст Израилаар дамжуулан бүх үндэстнүүдийг аврах зорилготой байсан. 이 구약 성경의 하나님의 선교 목적에 대해서 우리가 이제 몇 가지 결론들을 볼 수 있습니다. Хуучин гэрэн дэх бурхны илгээлтийн зорилгын талаар бид нэр хэд хэдэн дүгнэлтүүдийг харж болно. 첫 번째는 이 만민은 이스라엘의 선택으로 말미암아 버림을 받은 것이 아니다. Нэгдүгээрт нь тэгэхээр энэ сэдв дотор нэгдүгээрт нь тийм ээ хуучин гэрэн дэх бурхны илгээлтийн зорилго энэ талаар энэ дүгнэлтүүдийг ярих гэж байна. Нэгдүгээрт нь үндэстнүүд бол Израилийн сонтойроо байна. Израилийг сонгосноор болоод үндэстнүүд хаягдаагүй юм аа. 자, 그래서 이사야 19장 24절, 25절 말씀을 보면은요. Исая 19-ийн 24-өөс 25-ыг харвал 여기 재밌는 말씀이 나와 있습니다. нэг сонирхолтой үг байгаа. Исая 여기 보면 이스라엘과 애굽과 아수르 이 세 나라가 세계 중에 복이 된다 이렇게 말씀하고 있어요. за энд юу гэж хэлсэн бэ нөхөр тэр өдөр Израиль нь Египт, Ассирийн хамт 3 дахь болж дэлхийн төв дэх ерөөл болноо гэсэн байна. 우리가 이스라엘은 당연하지만 그러나 애굽과 아수르는 하나님을 대적하던 나라들 아니었습니까? Израилийн хувьд бол одоо мэдээж хэрэг тийм ээ. Гэтэл Египт Ассирийн хамт гэж байна. Египт Ассир гэдэг чинь
Израилийн одоо эртний дайснууд байсан улс шүү дээ. 근데 여기 말씀에는 애굽을 하나님께서 나의 백성이라고 하시고 또 아수르를 내가 손으로 치었다. 이렇게 말씀하고 있어요. Гэтэл энэ Египт Ассирийн талаар Бурхан энд юу гэж хэлсэн бэ нэ гэхээр 25 дээр нь тэднийг юусэн төг төмдийн эзэн ард түмэн минь болох Египт, Мотрийн минь бүтээл болох Ассир гэж нэрлсэн байгаа. 자, 그러니까 이 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들만 택하신 게 아니다라는 것이죠. Тэр энэ ишлээс харахад ч гэсэн Бурхан зөвхөн Израилийг сонгоогүй байх нэ. 그러니까 이스라엘의 그 적대적인 그 나라 가운데서도 하나님 택한 백성들이 있다는 것입니다. Тэгэхээр Израилийн дайсан байсан тэр улсууд дотор ч гэсэн Бурханы сонгосон ард түмэн, сонгосон хүмүүс нь байсан гэсэн үг юм аа. 물론 이제 애굽과 아수르가 이스라엘을 굉장히 힘들게 했죠. Мэдээж Египт болон Ассир бол Израилийг маш их зовоодог байсан. 자, 그러나 하나님께서는 궁극적으로 이 만민 가운데서 하나님의 택한 백성들을 구원하시려고 하나님께서 이렇게 역사하신 부분을 우리가 알게 됩니다. Тэгсэн ч гэсэн тэр дайсан улсуудын дотор ч гэсэн Бурханы сонгосон хүмүүс байна гэдг нь эцэг эцэс юу гэлж байгаа гэхээр Бурханы аврал бол зөвхөн Израильд зориулагддаг бүх үндэстнүүдэд зориулагдсан аврал юм байна гэдгийг харж байна. 자, 뿐만 아니라 하나님께서는 그 이방인들 가운데서도 하나님의 백성 안으로 들어올 수 있는 그런 가능성에 대해서도 말씀해 주셨습니다. За үүгээр зогсохгүй Бурхан тэр харь үндэстнүүдийн дундаас ч гэсэн Бурханы ард түмэн болох боломжтой. Бурханы ард түмний дотор харь үндэстнүүд орж ирэх боломжтой гэсэн тэр үүд хаалгыг боломжийг бэлдэж өгсөн байгаа. 출애굽기 12장에는 그 유월절에 대한 내용이 있습니다. Эхлэл номын 12 дугаар бүлэг дээр алгасал баярын тухай өгүүлсэн байгаа. 자, 그런데 우리가 당연히 유월절은 하나님의 백성들이 지키는 절기죠. За тэгээ бид нар мэдж байгаачлан юу алгасал баяр бол Бурханы ард түмний тэмдэглэдэг баяр байгаа. 자, 그런데 여기 출애굽기 12장 43절, 48절에 보면은 어, 이스라엘 민족이 아닌 자들도 이 유월절에 함께 할 수 있는 그런 규례가 기록되어 있습니다. Гэтэл одоо Гэтэл номын 12-ын 44, 48 дээр ишлээс харах юм бол Израиль үндэстэн биш харь хүмүүс ч гэсэн энэ алгасал баярыг тэмдэглэх боломжтой болно гэдгийг илэрхийлсэн байна. 자, 이 의미는 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성이 아닌 자들도 하나님이 이 택한 자들이 있다라는 말씀을 우리에게 알게 하시는 거죠. Тэгэхээр энэ юг харуулж байна гэхээр Израиль биш хүмүүсийн дунд ч гэсэн Бурханд сонгогдсон, Бурханы сонгож авсан хүмүүс байдаг юм байна гэдгийг харж болох юм аа. 만일에 이스라엘 민족만 하나님이 택하셨다면 저와 여러분들은 여전히 이방 민족들이 되는 겁니다. Хэрвээ зөвхөн Израильчууд л аврагдана гэх юм бол та бид нар ч гэсэн харь үндэстний хэвээрэл байх нь шүү дээ. 여기서 이방이라는 것은 하나님의 백성이 아닌 자들을 말하는 거죠. Тэр энэ харийнхан гэж байгаа нь болохоор Бурханы ард түмэн биш хүмүүсийг хэлж байгаа. Өөрөлдөл Израиль биш хүмүүсийг. 자, 방금 말씀드린 것이 이제 두 번째입니다. 이방인들 안에도 하나님의 택한 백성이 있다. 예, 그러니까 아니면 좀 이스라엘 안으로 들어올 이방인들이 때는 들어오도록 했다. За саяны хэлсэн нь болохоор хоёр дахь нь биш үү нөгөө
Бурхны нөгөө илгээлтийн зорилгын талаар бид нэр дүгнэлтүүдийг авч үзэж байгаагийн хоёр дахь нь Израиль биш харь үндэстнүүдэд ч гэсэн тэр Израиль дотор орж ирэх өөрөлдөл Бурхны ард түмэн болох боломжийг нээлттэй байлгасан гэдэг нь хоёр дахь нь болж байна. 세 번째는 하나님의 심판은 이스라엘을 징계하심으로 나타난다. За 3 дугаарт нь болохоор Бурхны шүүлт нь Израилийг шийтгснээр илэрдэг. 자, 이사야서 10장 24절, 25절 말씀을 좀 여기 보면은요. Сая 10-ийн 24, 25 дахь эшлэгийг харвал 여기 시온에 거한 나의 백성들아 하면서 하나님께서 징계하시겠다라는 말씀이 기록되어 있습니다. 24-ийг харах юм бол Сионд оршдог ард түмэн минь ээ гэсэн байна. Тэгээд цааш нь одоо та нарыг би ингэж шийтгэх болно гэсэн. 자, 이스라엘 백성들이 징계받는 이유는 당연히 이 하나님의 말씀대로 순종하지 않아서 그런 거죠. Израильчууд ингэж шийтгүүлж байгаа нь бол мэдээж Бурхны үгэнд дуулуургүй байсан учраас юм. 자, 이때 하나님께서 징계의 막대기로 이방 민족을 보내셨습니다. Энэ үед Бурхан тэр шийтгэлээс хаваа болгож хайр үндэстнүүдийг Израиль руу илгээдэг гэсэн. 자, 여러 이방 나라들이 있었는데 그 가운데 아까도 말씀드렸지만 애굽도 있었고 아수르도 있었습니다. Мэдээж тэр үед бол олон улс үндэстнүүд байсан. Тэгээ тэдний донд бол Египт, Ассир ч бас байсан. 자, 그런데 아까 그 이사야 10장 24절, 25절 말씀에 가만히 보면 하나님께서 이방 민족들을 통해 너희들을 징계하겠지만 그들을 두려워하지 말라. 이렇게 또 말씀해 주십니다. Тэгээд энэ 24 дээр юу ч хэлсэн бэ гэхээр энэ Египтийн адилаар та нарыг таягаар зохиж та нар руу саваа далааж байгаа Ассираас бүү ахтун гэж хэлсэн байгаа. 예, 그러니까 우리 자녀들에게도 잘못했을 때 우리가 징계를 할 수 있죠. Бид нар ч гэсэн хүүхдүүдээ хэрэг буруу зүйл хийх юм бол шийтгэж сахилгажуулдаг шүү дээ. 그러니까 그 징계는 그 자녀가 다시 돌아오게 하는 데 목적이 있는 것이지 그 자녀를 완전히 죽이거나 내버리려고 그렇게 징계하는 것은 아닙니다. Тэр шийтгэл сахилгажуулалт нь болохоор тэр хүүхдээ буруу замаас нь эргүүлэхийн тулд одоо тийм шийдэгдэг сахилгажуулдаг болохоос тэр хүүхдээ одоо бүр мөсөн үгүй хийж бүр мөсөн сүрүүлэхийн тулд альсвал одоо алахын тулд тэгж шийдэгдэг биш шүү дээ. 자, 그런데 이 하나님께서 이 징계 막대기로 이 아수르와 이 애굽을 사용하셨지만 결국에는 하나님이 그 아수르와 애굽도 하나님께서 멸하시겠다 그렇게 말씀하십니다. За тэгээд Израилийг шийтгэх саваа болгож Египт болоо Ассирыг ингэж бурхан ашиглаж байгаа. Гэхдээ эцээ эцэст тэд нарыг бурхан эргүүлээд шийтгэх болно гэж хэлсэн байна. 그러니까 다시 말하면 그 모든 일들이 다 하나님의 뜻 가운데서 되어지는 것이다라는 것이죠. Өөрөөр хэлбэл бүхэл зүйл ер нь бурханы хүсэл тааллын дагуу хүсэл зорилго дотор явагддаг гэдгийг эндээс харж байна. 자, 여기서 우리가 하나님에 대해서 중요한 속성이 있는데 바로 공의입니다. 하나님은 공의로우시다. Тэгэхээр энэ бас бидний ярих ёстой бурхны нэг маш чухал зан чанар байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр бурхан бол шудраг бурхан юм аа. 자, 그래서 하나님의 공의는 모든 민족에 대한 심판과 징계로 확대가 됩니다. За тэгвэл бурхны тэр зөв шударга нь юугаар одоо илэрхийлж харагддаг вэ гэхээр
бүх үндэстнүүд, аваг үндэстнүүдэд хандсан одоо тэр шийтгэл ба сахилгажуулалтаар дамжуулж харагддаг байх нэ. 자, 여기 모든 민족 안에는 하나님 택한 백성들도 거기 포함되어 있습니다. За энэ бүх аваг үндэстнүүд гэдэг ойлголт дотор Бурхны сонгосон ард түмэн ч гэсэн багтаж байгаа юм. 자, 그래서 1차적으로 하나님은 그 선교 목적을 이루어야 되기 때문에 그 하나님의 그 언약 백성을 바로잡기 위해서 먼저 이렇게 역사하십니다. Тийм учраас одоо тэр Бурхан илгээлтийн тэр зорилгоо биелүүлэх үүднээс эхний ээлжинд өөрийнхөө одоо сонгосон тэр арт түмэн дээр энэ Бурхныг хэрэгжүүлдэг. 네, 그런 원리를 우리가 잘 이해를 해야 됩니다. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө арт түмнийг эхэлж одоо шийдэгдэг, сахилгажуулдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ зарчмыг бол бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 자, 그런데 이 목적이 분명히 차이가 있습니다. Гэхдээ энэ зорилгод бол маш тодорхой ялгаа бий. 예, 그러니까 우리에 대한 하나님의 징계는 우리를 바로잡기 위해서 징계를 하시는 거죠. Бидэнд хандсан Бурхны сахилгажуулалт нь болохоор ямар зорилготой вэ гэхээр бид нарыг буруу замаас маань эргүүлэх, засаж залруулах зорилготой. 하지만 이 세상에 대한 하나님의 심판은 그들이 하나님 앞에 바로하지 못한 것에 대해서 그러니까 심판할 목적으로 하나님이 징계하신다는 것입니다. Харин одоо энэ дэлхий бол энэ дэлхийн улс үндэстнүүдийн эсрэг одоо Бурхны сахилга тэр улс үндэстнүүд төр бууж байгаа Бурхны тэр сахилгажуулалт нь бол тэднийг одоо Бурхны үгэнд дуулуургүй байсны төлөө Бурхны өмнө гин буруутай байсныхын төлөө одоо шийтгэж байгаа хэрэг юм аа. Биднэрийнх болохоор одоо зөв зам руу маань чиглүүлэх, засаж залруулах одоо сахилгажуулалт гэх юм бол тэр бусад улс үндэстнүүд нь болохоор шийтгэх зорилго. 자, 네 번째, 이 열방은 이스라엘 가운데 행하신 하나님의 능력 있는 활동을 증거합니다. За дөрөвдүгээрт нь болохоор аа 이스라엘 가운데 за 행하신 하나님의 능력 있는 활동을 이 열방들이 증거하게 된다는 것입니다. За Израилийн дунд ажиллаж байгаа Бурхны хүч чадалтай хүчрхэг үйлсийг үндэстнүүд гэрчилдэг. 자, 그래서 하나님이 이스라엘 가운데서 그들을 통해서 행하신 것은 전 세계 모든 민족에게 근본적으로 관계가 된다는 것입니다. Бурхан Израилийн дунд 그들을 통해서라는 거는 이스라엘 백성들 이스라엘에서 Бурхан Израилийн дунд Израилаар дамжуулан үйлдэж байгаа бүхэн нь бүх дэлхийн бүх үндэстнүүдтэй үндсэндээ холбоотой юм аа. Үндсээрээ холбоотой. 자, 그렇기 때문에 그러니까 하나님이 하시는 일이 우리가 볼 때는 이스라엘 백성들만을 위해 하는 것처럼 하지만 그들을 통해서 모든 민족에게 하나님께서 하나님의 그 뜻을 드러나게 하시기 위해서 어, 일을 하신다는 말씀입니다. Гаднаас нь харахад бол зөвхөн Израилийн төлөө л Бурхан ажиллаад байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч үндэс одоо язгуурыг ингээ аваад үзэх юм бол Израилаар дамжуулаад Бурхан бүх үндэстнүүдийн төлөө хийж байгаа ажил гэдэг. 시편 67편 2절 말씀에 보면 주의 도를 땅 위에 주의 구원을 만방 중에 알리소서 이렇게 말씀하고 있습니다.
Дуулал 67-гийн 2-ыг харуул. Энэ нь таны зам дэлхий дээр таны аврал бүх үндэсний дунд танигдахын тулд билээ гэсэн байна. 자, 그러니까 그 목적은 여호와를 온 땅의 하나님으로 알게 하는 것이죠. За тэгэхээр энэ зорилго нь болохоор ямар зорилготой байх нь гэхээр эзэн бурхныг бүх үндэстнүүдийн бурхан гэж таниулах зорилготой байх нэ. 이것을 위해서, 이 일을 위해서 하나님은 이스라엘을 먼저 부르셨다는 것입니다. Тэгээ үүний тулд л бурхан Израилийг төрүүлээд дуудсан юм аа. 그리고 그 나라를 제사장 나라로 세워주신 거죠. Тэгээд Израилийг өөрийнхөө тахилч хаант улс болгосон. 그러나 그 일을 감당하지 못했을 때는 징계와 교정을 받게 되었습니다. За тэгээд тахилч улсын тэр үүрэг гүйцэтгэж чадахгүй байх үед нь тэр засаж залруулж сахилгажуулж байсан. 예, 마찬가지로 저와 여러분에게도 동일하게 하나님이 일을 하시는 것입니다. Яг үүнтэй адилхан та бидний дунд ч гэсэн бурхан яг ингэж ажилладаг. 예, 우리 주위에 아직도 믿지 않는 자들이 있겠죠. Бидний эргэн тойронд одоо хэрнэ Христэд итгэдэггүй хүмүүс байж л байгаа. 하나님이 우리를 먼저 부르신 것은 예, 아직 믿지 않는 자들에게 가서 하나님 말씀을 전하라고 그렇게 부르심을 우리가 먼저 받은 것입니다. Тэр бурхан биднийг ингээд төрүүлээд дуудсан нь болохоор бидний эргэн тойронд байгаа тэр Христэд итгэдэггүй хүмүүст та нар очиж дамжуулаа бурханыг мэдүүлээ гэсэн тэр зорилготойгоор эхлээд биднийг дуудсан хэрэг юм аа. 예레미야 24장 5절에서 7절 말씀에 보면은요. Иремья 24-ийн 5-аас 7. 예레미야 24장 5절에서 7절 한번 읽어보겠습니다. 네. Иремья 24-ийн 5-аас 7. Израилийн бурхан эзэн ингэж айлтж байна. Энэ газраас халдайчуудын нутагт аваачсан Юдагийн алдлаг төгсдгийг би эдгээр сайн инжиртэй адил сайнд тооцноо. Учир нь би сайнны төлөө мэлмигээ тэдэн дээр тогтоох бөгөөд тэднийг энэ нутагт дахин авчирна. Би тэднийг барьж босгох бөгөөд унгахгүй, тэднийг тарьж суулгах бөгөөд зулгааж тасдахгүй. Би тэдэнд намайг мэдэх зүрхийг өгнө. Учир нь би бол эзэн. Тэд над руу бүх зүрх сэтгэлээрээ буцаж ирэх тул тэд миний ард түмэн. Би тэдний бурхан нь болно. 네. 아멘. 여기 중요한 말씀이 기록되어 있습니다. За энд маш чухал зүйл бичсэн байна. 자, 이스라엘 백성들이 지금 바벨론 포로로 이제 끌려가게 됐었죠. За энэ үе болохоор Израильчууд Бабилон руу одоо цөллөгдөх нь тодорхой болчихсон байсан үе. 자, 그것은 분명히 이스라엘 백성들이 하나님에 대한 그 말씀을 불순종했기 때문에 징계로 그런 일을 당한 것입니다. За тэгэхээр яагаад ийм явдал одоо Израильд тохиолдсон бэ гэхээр Израилийн ард түмэн Бурхны үгэнд дуулуургүй байсны одоо уршгаар ингэж олзлогдож цөлөгдөхөд хүрсэн. 자, 그런데 분명히 이들이 잘못했기 때문에 포로로 끌려간 것인데 하나님은 이들을 통해서 그 열방 가운데 복음을 전하도록 또 그렇게 일을 하게 하신 것입니다. За тийм энэ одоо яг Израильчуудын яг өөрсдийнх нь тэр гин буруугаас болоод Бурхны шийтгэл ирж байгаа шүү дээ. Бурхан тэдийг сахилгажуулах гэж байна тийм ээ. Гэхдээ энэ шийтгэл, энэ сахилгажуулалт донд ч гэсэн Бурхан Израилаар дамжуулж үндэстнүүдэд одоо сайн мэдээг дэлгэрүүлнэ гэж хэлж байна. 자, 보세요. 포로로 끌려간 이스라엘 백성들이 그 포로 생활 가운데서 정말 하나님 앞에
철저히 회개를 했겠죠. За тэгээд мэдээж Израильчууд бол тэр олцонд байхдаа, цөллөгт байхдаа бол Бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ гэмшсэн байх. 그리고 비록 포로로 끌려가게 됐지만 거기서 하나님 앞에 회개함으로 이제 하나님의 일을 다시 감당하도록 힘을 썼을 것입니다. За тэгээд хэдийгээр өөрсдийнх нь нөхцөл байдал олцонд байгаа, цөллөгт байгаа ч гэсэн Бурхны өмнө тийхүү гэмшснээрээ тэд нар буцаад сэргэлтийг аваад тэгээд Бурхны ажлыг хийж эхэлсэн баха. 네, 우리가 그 대표적으로 다니엘 아시죠? 다니엘. За тэдний гол төлөөлөгч гэж бид нарыг сайн мэдэх Даниэл байна. 또 다니엘의 친구들 사드락과 메삭과 아벤누고가 있습니다. За мөн Даниэлийн 3 найз тийм ээ Шидрах, Мешак, Абедnego 3. 자, 물론 이분들은 그 포로로 끌려갔지만 그러나 그 나라에서 사실 아주 높은 위치에서 쓰임 받게 되었죠. На тэд нар хэдийгээр одоо олцны хүмүүс байсан ч гэсэн тэр газарт маш гайхалтайгаар бурханд ашиглагдсан байгаа. 우리가 잘 알듯이 다니엘은 이 총리라는 위치에 있었고 그 친구들도 도지사 격으로 그 높은 위치에 쓰임 받게 되었습니다. Бидний сайн мэдж байгаачлан Даниэл гэхэд бол тэр юу бүх одоо нэг юмсандаа ерөнхий сайд болсон байгаа тийм ээ. Бүх тэр нөгөө мужийн захирагчдын тэргүүнд болсон гэж байгаа. Гурван найз нь болохоор мужийн захирагч болсон. 자, 우리가 그 다니엘서에서도 우리가 잘 봐서 알듯이요. 하나님은 이 다니엘을 통해서 그 큰 이방 나라의 하나님을 드러내셨던 것입니다. Тэр бидний сайн мэдж байгаачлан Даниэлийн түүхээс харах юм бол Бурхан Даниэл болон түүний нөхдөөр дамжуулан тэр өөрсдийг нь олзолж аваадсан тэр харын нутаг тэр агуу том хүчрхэг бүрэнд Бурхан өөрийгөө таниулсан гэрчлүүлсэн байнамаа. 자, 그래서 심지어는 그 느부갓네살, 예? 그 큰 이방의 왕이 이 하나님을 찬양하는 그러한 말씀이 기록돼 있죠. Тэгээд Небухаднецар ч гэсэн одоо тэр Вавилоны тийм хүчрхэг том хаан хэрнээ эзэн бурхныг Тэнгэрийн эзэн бурхныг магтаж түүнийг өргөмжилсөн байдаг шүү дээ. 이 분명한 것은 이 다니엘과 그리고 세 친구들이 신앙을 버리지 않고 목숨 걸고 이 하나님의 말씀을 따라갔다는 것입니다. Хамгийн чухал нь Даниэл болон түүний 3 найз нь бол тэр олцонд байхдаа тэр хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд байхдаа ч гэсэн итгэлээ ерөөсө хаяагүй эцэг хүртэл эзэн бурхандаа үнэн читэмжтэй байсан. 이스라엘 백성들도 또한 마찬가지였겠죠. За бусад Израильчууд ч гэсэн мэдээж адилхан байсан байх. 자, 하나님께서는 사랑하는 그 당신의 백성들이 포로로 끌려가게 된 것이 아버지의 입장에서 굉장히 안타까웠을 것입니다, 마음이. За бурханы зүгээс харах юм бол тэр өөрийнх нь хайртай хүүхдүүд тий бурхан нэг одоо аав эцэг гэдэг талаас нь аваад үзэх юм бол өөрийнх нь хайртай хүүхдүүд тэр харийн нутагт цөлөгдөөд ингээ олзлогдоод явж байгаа нь бол зүрх сэтгэлийг нь бол маш их өвтгсөн байхаа. 하지만 에, 하나님께서는 그들에 대해서 포기하지 아니하시고 위로해 주시면서 더 힘써 기도하라고 그렇게 말씀해 주십니다. Тэгсэн хэдий ч гэсэн бурхан тэдрийг тэгэл хайчаагүй одоо эдгээр нэгэнд өнгөрсөн хүмүүс гээд хайчаагүй тэднийг тийм нөхцөл байдал дунд нь ч гэсэн хамгаалсаар байсан. Тэгээд бас илүү одоо залбиралт шамдуулсан байгаа. 자, 그렇기 때문에 포로 생활 중이었지만
이스라엘은 그 열방 가운데에서 오히려 더 하나님의 백성이 되게 된 것입니다. Тэгсний үндсэн дээр хэдийгээр олзлогдсон нөхцөл байдалтай тэр цөллөгт байсан боловч тэр нөхцөл байдал донд бурхан харин ч одоо урдынхаасаа илүү бурханы ард түмэн болж чадсан байна. 예, 우리도 마찬가지죠. 고난 있기 전에는 좀 우리가 안일하기도 하고 또 방심하기도 하지만 이 고난을 통해서 우리가 더 하나님 앞에 가까이 가게 된다라는 것입니다. Бид нар ч гэсэн яг тэгдэг шүү дээ. Биднэрт бол ямар нэг асуудал байхгүй, зовлон бэрхшээл тулгараагүй байх үед бол бид нар нэг л тийм тайван, наацгай тийм ээ одоо тийм хайхрамжгүй болчихдог. Харин зовлон зүдгүүр асуудал тулгарх юм бол бид нар бурхан руу илүү их ойртдог байгаа. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 이 징계 받고 난 후에 예배는 더 깨끗하게 정화되고 신앙은 부흥하게 돼서 하나님을 더욱 신실하고 효과적으로 섬기게 되었다는 것입니다. За тийм ингээд шийтгүүлсэхэд бурхнаар сахилгажуулагдсныхаа дараа Израильчүүдийн мөргөл нь илүү одоо цэвэр болсон байгаа. Итгэл үнэмшил нь сэргсэн байгаа. Тэгээд бас бурханд илүү итгэмжтэй, бас үр өгөөжтэй үйлчилдэг болсон байна. 자, 그래서 어떤 분은 이 고난이 축복이다라고 말씀하기도 합니다. Тиймээс зарим хүмүүс бол зовлон бол ерөөл юм аа гэж хэлдэг. 자, 분명한 것은 하나님은 우리에게 좋은 것이 아니면 결코 주시지 않는다라는 사실이죠. Тэгээ юу юунаас илүү тодорхой зүйл бол бурхан бидэнд сайныг л өгдөг. Сайнаас бусдыг өгдөггүй гэдэг нь бол тодорхой. 네, 지금 저와 여러분들 가운데서도 뭔가 이 연약함 때문에 어려움을 당하신 분들이 있을 줄로 압니다. Та бидний дунд ч гэсэн одоо сул доройгоос сул дорой байдлын улмаас ямар нэгэн асуудал бэрхшээл тулгараад байгаа хүмүүс байж л байгаа. 예, 건강 문제도 있을 수 있겠고 또 여러 가지 주변의 문제들이 있을 수 있겠죠. Тэр сул дорой байдал гэдэг нь одоо эрүүл мэндийн сул дорой байж болох юм эсвэл биднийг хүрээсэн олон тийм асуудлууд бас байж болох юм. 어떻게 보면 우리가 그 문제들 때문에 하나님 앞에 더 가까이 가게 된다라는 것입니다. Тэр нэг талаасаа бид нэр тийм асуудал, тэр бэрхшээлүүдээсээ болоод бурхан руу улам ойртдог. 예, 그러면 그 자체가 하나님의 은혜인 거죠. Тэр нь өөрөө бурханы нэгүсэл байдаг. 자, 그래서 하나님은 그의 백성들에게 가장 먼저 하나님을 체험하게 하신다는 겁니다. Тэгэхээр бурхан эхлээд өөрийнхөө ард түмэнд өөрийгөө эхлээд одоо мэдүүлдэг, амсуулж мэдүүлдэг байх нэ. 그리고 그 다음 열방 가운데 알리게 하신다. За түүнийхээ дараа үндэстнүүдийн дунд өөрийгөө илчилж мэдүүлдэг. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 70년간 포로로 생활하다가 다시 돌아오게 되죠. За тэгээд Израильчууд тэр цөллөгт бол 70 жил орчим байж байгаад эргээд нутаг руугаа явсан байгаа. 하나님이 약속하신 대로 이스라엘 백성들을 다시 돌아오게 하신 겁니다. Бурхан өөрийнхөө амласан ёсоор Израилийг буцааж авчирсан. 자, 그것이 하나님께서 그 백성들을 버리시지 않았다는 증거가 되는 것입니다. За ингэж нутагт нь буцааснараа бурхан тэднийг хаяагүй гэдгийг гэрчилсэн. 예레미야 33장 7절에서 9절 말씀에 보면은요. Израильчүүдийн одоо нутаг буцсан нь бол бурхан тэднийг хаяагүй нотлохоо болсон.
Иремья 33-ын 7-оос 9-ыг харуул. 이스라엘 백성들이 다시 회복이 되게 하신 것이 오히려 열방에게 확신을 주도록 이 계획된 것이었다라는 것입니다. Энэ ишлэлээс харах юм бол Иремья 33-ын 7-оос 9-ээс харах юм бол Израильчууд цэлгээс буцаж ирсэн явдал нь үндэстнүүдэд харин ч одоо бат итгэлийг өгөхийн төлөөх Бурхны төлөвлөгөө байсан. 예, 이런 일들을 우리가 성경을 통해서 볼 때, 하나님의 그 놀라운 은혜와 섭리를 우리가 발견하게 되는 것입니다. Тэгэхээр иймэрхүү одоо иймэрхүү одоо энэ нотлохоонуудыг Бурхны энэ төлөвлөгөөнүүдийг Библиэс харах юм бол бид нар 하나님의 예, 큰 무엇을 큰 섭리와 아, 은혜일 수밖에 없습니다. тэгээд Библиэс харах юм бол энэ бүхэн бол ялцчгүй Бурхны агуу төлөвлөгөө нэгүсэл юм байна гэдгийг ойлгож байна. 자, 이스라엘 이 왕국이라는 말을 하는데 왕국, 이 말은 하나님의 왕권을 가리킵니다. За Израилийг болохоор хаанчлал гэж нэрлэдэг тийм үү. Тэгэхээр энэ хаанчлал гэдэг үг бол угаасаа Бурхны тэр хаант эрх мэдлийг илэрхийлдэг. 그러니까 단순히 이스라엘 나라만을 이야기하는 것이 아니고 하나님이 다스리는 나라에 대한 의미를 가리키는 것입니다. Энэ Израилийн хаант улс, Израиль улс гэж ярьж байгаа. Тэр энэ Израилийг хаант улс гэж нэрлэдэг байгаа нь бол зөвхөн Израилийн хаадууд захирдаг учраас гэсэн утгатай биш, харин Бурхан Израилийн хаан болдгийм аа. Тэгэхээр одоо Бурхан гэдэг хааны захирдаг хаант улс гэсэн үг юм. 그러니까 다시 말하면 하나님 나라의 왕국은 이스라엘을 초월해서 모든 이 세계 민족들 가운데서 하나님이 이 왕국을 세우신다는 말씀입니다. 아, 초월한다. 예, 그러니까 이 하나님 나라의 왕국은 이스라엘 나라를 초월해서 예, 모든 그 세계 민족을 가운데서 이제 하나님 택한 백성들을 통해서 어, 이 왕국을 이루신다는 말씀입니다. тэгээд одоо Бурхны тэр хаанчлах эрх мэдэл нь бол зөвхөн Израилаар хязгаарлагдахгүй бүх одоо улс үндэстнүүдийг хаанчилт юм аа. Бүх улс үндэстнүүдийн хаан нь бол Бурхан юм аа гэдэг утгыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр Бурхны хаанчлал гэж бид нар яриад байдаг нь болохоор зөвхөн Израилаар хязгаарлагдахгүй бүх үндэстнүүдийн дунд байгуулагдах Бурхны хаанчлал гэсэн утгатай. 자, 그러니까 이스라엘은 하나님에 의해서 그 열방을 위한 전도자, 또 선지자, 제사장으로 이제 선택이 된 것이다라는 것입니다. Яа одоо ард түмнэр ярих юм бол тэр ард түмний дундаас нэг нь одоо тэргүүн тахилч сонгогдоод тэр ард түмний дотор тэргүүн тахилчийн үүргийг гүйцэтгэдэгтэй адилхан үндэснүүд гэж ярих юм бол тэр үндэснүүд дундаас нэг нь буюу Израиль бурханд тэгж хаант биш тахилч хаант улс байхаар тахилчин хаант улс байхаар сонгогдоод тэр үүргийг гүйцэтгэх ёстой болсон гэсэн үг юм. Тэ? 자, 일곱 번째 하나님과 선교입니다. 하나님과 선교. За 7-р сэдв бурхан ба илгээлт. 선교는 하나님으로부터 유래한다. За илгээлт бол бурханаас үүсэлтэй юм ба. 열방의 구원을 위해서 이스라엘 안에서 이스라엘을 통해서 역사하셨던 분은 바로 하나님이시다. Үндэстнүүдийн авралын төлөө Израиль дотор Израилаар дамжуулан ажиллаж байсан нэгэн нь бол бурхан юм аа. 자, 이거 분명한 사실이고 우리가 잘 알고 있지만
그러나 항상 우리가 놓쳐서는 안 되는 그러한 중요한 말씀입니다. Саяны хэлсэн тийм ээ үндэстнүүдийг аврахын тулд Израилийн дотор Израилаар дамжуулан ажиллаж байсан нэгэн бол бурхан юм аа гэв. Энэ бол бидний хизээч мартаж болохгүй үргэлж санаж явах ёстой маш тодорхой үнэн юм аа. 성경 전체를 통해서 흐르는 이 문제는 바로 하나님으로부터 유래한다는 것입니다. Тэгэхээр Библийн одоо бүхий л номуудад Библийн эхлээс нь ахуулаад дуустал одоо явж идэг энэ сэдэв бол бурхнаас үсэлтэй. 자, 인간적인 생각으로는 이스라엘이 망했었잖아요. 그러면은 이제 하나님이 선교가 이제 끝난 것인가 이렇게 볼 수도 있지 않겠습니까? За хүний зүгээс аваад үзэх юм бол одоо Израиль түүхэндээ бол олоода түүхэндээ одоо суурьсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэр Израилийн суурьлыг хараад бурхны тэгвэл илгээлт одоо ингээд зогсчихсан юм биш үү гэж боддог хүмүүс байдаг. 그래서 결국 이제 포로로 끌려가게 됐는데 우리가 만약에 포로로 끌려가게 됐다면 포로로 끌려가서 어떻게 무슨 선교를 우리가 할 수 있겠습니까? За тэгээд Израильчууд одоо суурьлийн эцсийн үр дагавар нь бол цөллөг байсан тийм үү. За тэгвэл бид нар хэрвээ одоо Израильчуудын оронд байсан бол цөллөгт явлаа. Тэгээд цөллөгт явж байгаа чинь тэгэл бүх юм дуусч байгаа хэрэг биш үү? Цөллөгт явж байгаа хэрнээ бид нар энэ бурхны энэ ажлыг бурхны энэ илгээлтийг яаж хийх юм бэ гэж бодно шүү дээ. 자, 하지만 결국에는 하나님께서 이스라엘 백성들을 더 거룩하게 하나님의 선교자로 또 세우시고 또 그곳에 가게 하셔서 또 열방 가운데서 또 하나님은 이 선교를 계속 하셨던 것입니다. Гэвч бурхан тэднийг бол тэр цөлгөөр дамжуулан үндэснүүдийн дунд илгээлтийн эзэн болгож илгээсэн байгаа. 자, 그렇게 볼 때 우리는 항상 겸손해야 되겠죠. Тэгээд цөлгөөр дамжуулан Израильчууд урд урдынхаасаа илүү одоо хүчрхэг тийм илгээлтийн эзэд болсон. Тэгээд энэ түүхийг харах юм бол бид нар үргэлж даруй байх ёстой гэдгийг суралцаж байна. 왜냐하면 저나 여러분이나 이렇게 쓰임 받을 뿐인 것이지 결국 하나님이 하시는 것입니다. Яагаад бид нар даруй байх ёстой вэ гэхээр бид нар бол зүгээр л бурханд хэрэглэгдэж байгаа, ашиглагдж байгаа хүмүүс. Тэрнээс биш яг тэр ажлыг бол гол хийж байгаа нэг нь бол бурхан өөрөө юм аа. 자, 그래서 기독교 선교는 하나님의 사역이다. Тийм учраас Христ итгэлт илгээлт бол бурханы ажил юм аа. 그 일 가장 핵심은 바로 죄인들을 구속해 주시고 또 거기에 대한 약속을 주시고 또 그 일을 이루신다는 것입니다. Тэгээ бурханы ажлын одоо бурханы ажил болгохын илгээлтийн хамгийн гол цөм нь юу вэ гэхээр гим нүгэлтэй хүмүүсийг тэр гим нүглээс нь зөөлж аварч 그 구속해 주시고 그다음에 그 일에 대한 약속을 해 주시고 또 반드시 그 일을 이루신다. тэгээд тэр аварна гэдгийг бас амлаж тэр амлалтаа заавал биелүүлэх нь бурхны дэглэлтийн хамгийн гол цөм нь байгаамаа. 자, 그래서 우리가 이 선교에 있어서 가장 중요한 일은 이 복음이에요, 복음. За тэгээ энэ илгээлтийн хувьд бол хамгийн чухал ажил нь юу гэхээр чухал зүйл нь юу гэхээр сайн мэдээ. 복음을 빼고 단순히 뭐 도와주고 봉사하고 이거는 물론 이런 일도 있어야 되겠지만 가장 중요한 일은 이 복음이다라는 것입니다. Тэр сайн мэдээг одоо хасч хайчаад тийм ээ сайн мэдээгүйгээр зөвхөн тэр хэцүү байдалд нь тусламж үзүүлэх ч юм уу, инэрлийн үйлчлэл хийх ч юм уу, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх энэ нь бол одоо яг
тийм бүтэн илгээлт болж чадахгүй. Тэр заавал юу сайн мэдээ байж ижил энэ бол бүрэн бүтэн цогц илгээлт болох юм аа. Тэр сайн мэдээ бол хамгийн илгээлтийн хамгийн гол цөмөн гэсэн үг. 자, 하나님은 어쨌든 이 선교에 굉장히 적극적이시다. Мэдээж л инэрлийн хүмүүнлэгийн үйлчлэл бол хамт явах хэрэгтэй. За тэгээ бурхан өөрөө бол энэ илгээлтэнд бол маш идэвхтэй нэг юм аа. 자, 하나님이 인간의 구원을 위해서 계획하신 모든 것이 그가 보내신 자들을 통해서 인간에게 계시되어서 결국 죄로부터 해방하게 하십니다. 해방되게 하십니다. Хүн төрлөختний авралын төлөө бурханы бэлдсэн бүхий л тэр төлөвлөгөө нь түүний илгээсэн хүмүүсээр дамжуулж хүмүүст илчлэгдэж тэгээд тэгснээрээ тэр хүмүүсийг гэм нүглээс нь чөлөөлж өгч байдаг. 그리고 다른 왕국으로부터 옮겨진 사람들이 다시 하나님과 완전한 교제를 나눌 수 있도록 하시는 이 하나님의 사역이 바로 선교다. 하나님의 Тэгээд 선교다. бурхны энэ илгээлт гэдгийг бас өөрөөр юу гэж тодорхойлж болох вэ гэхээр өөр хаанчлалаас шилжиж ирсэн хүмүүс бурхантай дахин төгс нөхөрлөх боломжтой болгож өгч байгаа явдал юм. За бурхны илгээлт гэдэг нь өөр хаанчлалаас шилжиж ирсэн хүмүүс бурхантай дахин тэр төгс нөхөрлөх боломжтой болгож өгч байгаа явдал юм аа. 자, 이 선교의 개념이 우리가 잘 아는 오경, 모세 오경, 예, 이 하나님의 활동과 이 모세 율법에 잘 나타나 있습니다. Бурхны одоо энэ илгээлтийн тухай гол одоо ойлголт нь бол тэр нөгөө Мосегийн бичсэн 5 ном байдаг тийм ээ. Тэр ялангуяа тэр бүтээлээс хооших Бурхны тэр ажил болон Мосегийн хуйлуудад маш сайн одоо илчлэгдсэн байдаг. илгээлтийн тухай ойлголт нь. 그리고 역사서, 그러니까 역사서는 이제 사무엘 상하, 열왕기 상하. 자, 여기에도 이제 발견이 됩니다. 그 내용들이. За түүний дараа мөн түүхийн номод гэхээр 1 2 дугаар Самуэль бас 1 2 дугаар Хаад номуудаас бас харж болно. 자, 이제 성경에 그렇게 기록된 것은 결국 하나님의 선교는 하나님 자신이 그 일을 수행하신다는 것을 의미합니다. Тэгээ эдгээр одоо Библи хуучин гэрээний номуудад ингэж илгээлтийн тухай ойлголтыг тийм ээ анхны дээр ухагтун гол онол сургаалууд нь одоо эдгээр номуудад ингээ номуудад тусгагдсан байдаг. Энэ нь юу илэрхийлж байна гэхээр бурхны одоо илгээлт гэдэг бол бурхан өөрөө хийдэг ажил юм аа. Бурхны өөрийнх нь ажил юм аа гэдгийг илэрхийлдэг. 자, 그래서 하나님의 선교의 개념은 이 하나님의 왕국 사상과 일치점을 많이 가지고 있습니다. Тэгээ бурхны илгээлтийн тухай ойлголт нь бурхны хаанчлалын одоо үзэл баримтлалтай давхарцсан тийм ээ нийцдэг зүйлс маш олон байдаг. Бурхны илгээлтийн тухай ойлголттой бурхны хаанчлалын тухай ойлголт хоёр одоо давхцдаг зүйлс олон байдаг. 자, 하나님 왕국을 세우거나 이 확장시키는 수단으로서 우리가 이 세계의 선교를 계획할 때 우리는 이 세상의 왕국은 하나님 왕국과 이렇게 대립적인 입장에 서 있는 것을 알 수 있습니다. За тэгэхээр энэ дэлхийн илгээлтийг бид нар одоо төлөвлөхдөө
Бурхны хаанчлалыг байгуулах гэдэг юм аа, эсвэл Бурхны хаанчлалыг өргөжүүлэн тэлэх нэг одоо хэрэгсэл юм аа гэдэг утгаар нь аваад үзэх юм бол илгээлтийг тэр утгаар нь аваад үзэх юм бол энэ дэлхийн хаанчлалууд нь Бурхны хаанчлалтай одоо эсрэг тесрэг байр суурин дээр байж идэг. 자, 왜냐하면 이 다른 신들과 다른 종교들이 이 세상의 왕국에 속해 있기 때문이죠. Яагаад тийм эсрэг тесрэг байр суурин дээр байж Бурхны хаанчлалаас эсрэг байр суурин дээр идэг вэ гэхээр энэ өөр одоо бурхад тийм ээ бас тэр өөр шашнууд нь бол энэ дэлхийн хаанчлалд харьяалагддаг учраас юм. 자, 우리는 분명히 이렇게 하나님과 다른 신들과 우리는 함께 할 수 없습니다. Бид нар бол мэдээж бурхан ба өөр бурхад хоёрыг одоо зэрэг аль алинд зэрэг үйлчилж чадахгүй шүү дээ. Энэ бол ойлгомжтой. 무엇보다도 하나님의 성교에 있어서 하나님께서는 모든 우상들을 다 제거하시기 때문에 그렇습니다. Хамгийн гол нь бол бурхан одоо энэ илгээлтийг хийхдээ илгээлтийн гол зорилгууд ажлуудынх нь нэг нь бол бурхан эзэн бурханаас өөр бусад бүх бурхтыг бурхан үгүйсгдэг байгаа. 예, 우리가 그 부분을 명확하게 우리가 인지해야 됩니다. За энийг бол бид нар маш сайн одоо ойлгож авах хэрэгтэй. 하나님은 참신은 우리가 믿는 유일한 하나님 한 분밖에 없다라는 사실입니다. Жинхэнэ бурхан бол бидний итгэдэг эзэн бурханаас өөр байхгүй гэдгийг бид нар маш гэсэн итгэлийг бид нар баттай 이 хадгалах 종교, хэрэгтэй маа. 예, 종교 다원주의자들이 주장하는 것처럼, 예, 다른 여러 신들도 동일한 하나님이다라고 말하는 것은 잘못된 것입니다. Тэгээ шашны олон ургалж үзэлтнүүдийн үздгээр бол одоо олон ингээм бурхад байдаг. Тэр олон бурхад бол бүгдээрээ одоо харилцсан ингээ зэрэгцэн оршиж байдаг. Бүгд л хүн төрлөختний одоо авралын төлөө байдаг юм а гэсэн энэ шашны олон ургалж үзэл бол маш буруу юм. 자, 그러니까 그들이 주장하는 것은 뭐냐면 이름만 다르지 다 같은 하나님을 우리가 믿고 따르는 것이다. 그렇게 말을 하는데 그건 잘못입니다. Тэдний үздгээр болохоор энэ бурхтын одоо нэр нь л өөр юм а. Үндэстэн болгон өөрөөрөө одоо нэрлээд тэгээд өөр нэртэй болчихсон болохоос биш энэ бурхад бол бүгдээрээ адилхан бурхад юм а. Адилхан нэг л бурхан юм а гэж үздэг. Энэ бол ерөөсөө тийм байх боломжгүй маш буруу үзэл сургал юм. 자, 우리가 분명히 그걸 정확하게 항상 우리가 알고 가야 되는데 우상과 하나님은 함께 할 수 없습니다. Тэр шүтээн ба бурхан бол эзэж одоо хамт орширч болохгүй маа. Эзэж хамт байх боломжгүй гэдгийг бид үргэлж одоо 고린도후서 баримт 6장, 예, 고린도후서 6장 14절에서 16절에 보면 바울이 분명하게 말씀하고 있습니다. энэ үзэл баримтлалыг бол бид нар баттай хадгалж явах хэрэгтэй. Кориндо хүсая 예, 고린도후서 6장 14절, 16절. 2-р Коринт 6-гийн 14, 16 дээр 14-с 결론은 16 예, дээр Паул хэлсэн байгаа. 하나님의 성전과 우상이 함께할 수 없다. Тэн дээр олон зөвлөлөөс үйл идэвчтэй хамт нэг болгондгүй ор зөвхт байдлаа Есүсийн түншлэл гэж байхгүй, гэрэл ба харанхуй нөхөрлөхгүй, Христ ба Белиарын хооронд ямар ч зохицол байхгүй, итгэгч бус хүн юугаараа нийцэх вэ? Бурхны сүм ба шүтээнүүдийн хооронд ямар зөвшөлтсөл байх вүлээ? Их мэтчлэн хэлсэн. 자, 우리가
여기서 분명한 입장을 취해야 됩니다. Бид нар яг энэ тал дээр бол маш тодорхой байр суурин дээр одоо маш хатуу байр суурьтай болох хэрэгтэй маа. 우리는 예수님의 십자가의 보혈로 우리가 하나님의 자녀가 된 것입니다. Тэр Есүсийн загалмайн цусаар Бурхны хүүхдүүд болцгоосон. 그 말은 뭐냐면 예수 이름 외에는 다른 이로는 구원을 받을 수 없다는 거예요. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл Есүсийн нэрээс өөр аврал ерөөсөй байхгүй гэсэн үг. 그렇기 때문에 우리 입술로 예수, 예수님은 그리스도십니다. 하나님의 아들이십니다라는 분명한 고백이 있어야 됩니다. Тэгэхээр бидний аманд бол Есүс бол Христ Бурхны амьд Бурхны хүү мөн гэсэн энэ итгэлийн үчил бол бидний аманд үргэлж баттай байх хэрэгтэй. 네, 그 외에는 어떤 이름으로도 구원에 이를 수 없다. 우리가 분명하게 우리가 그것을 어, 인정해야 됩니다. Түүнээс бусдаар бол өөр ямар ч нэрээр бид нар аврагдах боломжгүй гэдгийг бид нар одоо өөртөө маш бат итгэл болгож төлөвшүүлэх хэрэгтэй маа. 제가 이렇게 강조하는 이유는 뭐 여러분도 잘 아시겠지만 계속해서 이 세상과 이 마귀는 이 말씀을 자꾸 혼합시키려고 그럽니다. 혼합. Би энийг яагаад дахин дахин тавд онцолж хэлээд байна гэхээр энэ дэлхий болон энэ диавол бол үргэлж одоо бурхны үгийг мушгин гуйвуулж байдаг. 우리가 얼핏 들으면은요, 예, 야, 우리가 모든 종교가 다 하나가 되면 좋지 않겠냐. 예, 얼핏 들으면, 그거 뭐 좋겠다, 이렇게 생각이 될 수 있습니다. Тэгээ тэдний үздгээр одоо тэр сатаны явуулгаар тийм ээ бүх шашин ингээд бүгдээр л одоо адилхан нэг зорилготой байвал эсвэл бүх шашин ингээд нэгдчих юм бол гоё юм биш үү гэд. Өнгөц сонсоход энэ бол их сайхан гоё сонсогдож байгаа. 자, 그런데 우리가 잘 분별하지 못하면 그 사탄에게 속아 넘어가는 겁니다. Гэтэл бид нар үүнийг одоо маш сайн ялгаж салгаж сурахгүй бол сатанд дорхно хуртнаа. 예, 분명히 하나가 될 수 없고요. Мэдээж энэ нэгдэх ямар ч боломж байхгүй. шашнууд нэгдэх боломжгүй. 분명한 것은 그들이 하나님께로 와야죠. Харин тэд нар яах ёстой вэ гэхээр бурхан руу ирэх хэрэгтэй юм аа. 하나가 되는 게 중요한 게 아니고 그들에게 참 복음, 하나님의 복음을 그들에게 전하는 것이 더 중요하다는 것입니다. Бид шашны ургалж үзэлтнүүд болохоор энэ бурханыг янз янзаар өөр өөрсдийнхөө нэрээр нэрлээл явжийг бүгдээр л адилхан нэг л зүйлийн төлөө нэг л бурхан нэг л одоо ингээд өөр өөрөөр нэрлэж байгаа гэх мэтлээ. Ийм юутай тэгээд одоо бүх шашин бол нэг л юм нэг л зорилготой явж байгаа гэж байна. Энэ байдлаар бол ерөөсөө тийх боломжгүй бүх шашны бол тэр өөр өөрсдийнхөө тэр итгэл үнэмшлээ хадгалсан чигтээ нэгдэх тийм боломж бол ерөөсөө байхгүй. Харин биднэрт ямар боломж вэ гэхээр тэр хүмүүс тэр хуурамч шашнаа хаяа хуурамчтайнаа хаяад сайн мэдээнд итгэж Христ дотор эзэн бурхны дотор орж ирэх нь хамгийн зөв арга юм аа. 자, 우리가 하나가 된다는 것은 주님 안에서 하나가 될 수가 있습니다. 주님 안에서. Тэгэхээр нэгдэх гэдэг үг ямар үед боломжтой байх вэ гэхээр эзэн дотор л бид нар нэгдэх боломжтой. Тэрнээс 그러니까 주님을 믿음으로 고백하고 우리가 거듭났다면 우리는 주님 안에서 다 하나가 되는 것입니다. Есүс Христийг эзнээ гэж хүлээн зөвшөөрөөд тийм ээ итгэлээ ингээ илэрхийлж хүлээн зөвшөөрөх юм бол бид нар тэр хүн одоо эзэн дотор орж ирж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл эзэн дотор Есүс Христ дотор тэгэд тийм байдлаар тийм замаар бид нар нэг болж болох юм аа, нэгдэж болох юм. 자, 예수님께서도 단순히 혈육으로 내 형제 자매가 되는 게 아니고
하나님 말씀을 믿고 따르는 자가 내 형제고 자매다. 분명히 예수님도 말씀했습니다. Есүс өөрөө ч гэсэн маш тодорхой хэлсэн байдаг тийм ээ. Хэн миний их ах дүүс юм бэ? Миний жинхэнэ их ах дүүс бол одоо мах цусан төрөл биш юм аа. Жинхэнэ ах дүүс гэдэг бол Бурхны үгэнд итгэж Бурхны үгийг дуулууртай дагдаг хүн болгон миний жинхэнэ их болон ах дүүс юм аа гэж хэлсэн байна. 자, 그래서 우리가 성경을 바르게 배우고 또 교리를 우리가 잘 배우게 되면 그러한 일들을 우리가 잘 쉽게 분별할 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр Библийг сайн судлаад энэ зөв онол сургаалаа сайн мэдээд авчих юм бол тэгээ тийм хуурамч зүйлсийг ч юм уу эсвэл одоо гажуудуулсан тийм ээ шингуйсан тийм онол сургаалуудыг бид нар амархан ялгаж чаддаг болно. 여러분들 가운데 제가 이렇게 얘기하는 부분들이 잘 받아들여지시죠? Та нар бол одоо миний ярьж байгааг бол зөв ингэж ойлгож хүлээж авч байгаа үстэй. 자, 근데 놀라운 일은요. 저도 여러분도 이게 잘 받아들여지는데 많은 교회와 성도들이 있는데 주의 종들이 있는데 에, 제가 말씀한 부분을 받아들이지 못한 분들이 상당히 많다라는 사실입니다. 말씀하신 부분이라는 게그 어, 그 하나됨에 대한 그런 거예요. 그 그렇죠, 모든 그렇죠, 그렇죠. 이게 바른 네네. 진리에 대해서. 네네. 네네. Тэгэхээр одоо та нарын хувьд бол багшийн ярьж байгааг бол ойлгож байгаах тийм ээ нөгөө шашны олон ургалч үзэл эхний баримтлаг шиг тийм байж болохгүй гэдгийг бол та нар хүлээн зөвшөөрч байгаа үстэй. Тийм ээ. Гэтэл биднээс гадна одоо олон сүм чуулган, олон пасторууд, олон итгэгч нар бол бас энийг одоо бас хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэр нөгөө шашны олон ургалч үзэлтнүүдийг шиг тэгж бодоод яваад идэг хүмүүс байгаа. 자, 그래서 우리가 성경에서도 마태복음 7장 13절에 말씀해 있지만 예수님을 따라가는 그 문은 좁은 문이에요. 좁은 문. Тэгэхээр бид нар бол яг л зөв одоо онол сургаалаа баримтлаад явах хэрэгтэй юм аа. Матай 7장 13절 3절. 네네. Матай 7-гийн 13 дээр хэлсэн байдагчлан одоо зөв зам гэдэг бол маш нарийнхан тийм давчуу зам байдаг. 자, 그런데 멸망으로 인도하는 문은 크다라고 했습니다. 크다, 넓다, 크고 넓다. Давчуу тийм хавчиг хаалга байдаг. Харин суурил руу хөтэлдэг одоо хаалга нь бол зам нь бол өргөн том зам байдаг юм аа гэж хэлсэн байна. 자, 그러니까 대부분은 크고 넓은 문으로 많은 사람들이 들어가는 거예요. Тийм учраас ихэнх хүмүүс болохоор тийм өргөн том замаар нь явдаг. 그런데 생명으로 인도하는 문은 좁다라고 말씀하고 있어요. Харин амь руу хөтэлдэг зам нь бол нарийнхан байдаг гэж хэлсэн. 뿐만 아니라 찾는 사람도 적다. 예. Түүгээр зогсохгүй тэр нарийнхан замыг тэр амь руу хөтэлдэг замыг хайдаг хүмүүс нь цөөхөн байдаг гэж хэлсэн. 이 좁은 문은 다시 쉽게 설명하면 예수님을 믿음으로 구원을 얻는다라는 이 진리입니다. Тэгэхээр энэ нарийнхан зам, нарийнхан хаалга гэж хэлээд байгаа энэ зүйл нь болохоор юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө Есүс зөвхөн Есүс бол аврал юм аа. Зөвхөн Есүсийн нэрээр л аврал байгаа гэдэгт итгэх явдлыг хэлж байгаа юм. 자, 저도 여러분도 다시 한번 오직 예수 이름으로 우리가 구원을 얻는 것이죠. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн Есүст итгэснээр Есүсийн нэрний улмаас аврагдсан хүмүүс тийм үү? 자, 아멘이시죠? Амен үстэй. 아멘이죠. 예, 오직 예수 그리스도. 그런데 네. 아까도 말씀드렸지만
예수 이름으로만이 아니라 다른 이름으로도 또 내 의지대로 인간의 어떤 수단과 방법으로도 구원을 얻을 수 있다. 이렇게 믿는 사람들이 많다는 겁니다, 여러분. Яг бидний хувьд бол тодорхой тийм үү зөвхөн Есүс ирнэ шүү дээ. Өөр аврал бол байхгүй гэсэн маш тодорхой итгэлтэй байна. Гэтэл бид нараас өөр хүмүүс цаан чинь байгаад байна. Заавал Есүс Христ биш шүү дээ. Өөр одоо бурханд итгээд тий өөр шашинд итгэсэн ч гэсэн эцэстээ л одоо нэг л газар очино, нэг л зүйл рүү, нэг л оргил дээр уулзна гэдэг ч юм уу. Эсвэл бол шашин заавал биш юм ба гэхэд тэр хүн өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр ч юм уу эсвэл ямар нэгэн оролцоогоор эсвэл одоо хүний оюун ухаан эрдэм мэдлэгээр одоо тэр уул оргилд хүрч чадна гэж ингэж үзээд байгаа хүмүүс байна. Тэдний тэр хүмүүс бол маш буруу замаар явж байна. 자, 이 열방 가운데 다시 이제 본문으로 들어오면 열방 가운데서 이스라엘은 세계 선교의 중심이 되었던 하나님의 백성입니다. За эргээд сэдв рүүгээ оръё. За үндэстнүүдийн дунд тийм ээ энэ бүх улс үндэстнүүдийн дунд Израиль болвол дэлхийн илгээлтийн төв нь болж исэн Бурхны ард түмэн юм. 자, 그래서 이방인들은 이 하나님의 백성에게 속해야 되고, Тэгэхээр тэр харь үндэстнүүд бол бүгдээрээ Бурхны тэр ард түмний дотор орж ирэх ёстой байсан. 자, 이방인들이 하나님의 백성에게 속하게 되는 것은 복음을 듣고 믿는 것입니다. За яаж энэ Бурхны ард түмэн дотор орж ирэх вэ гэхээр сайн мэдээг сонсоод итгэх замаар орж ирэх боломжтой. 자, 그리고 이스라엘을 통해서 한 분이신 하나님과 하나님께 대한 예배를 배워 알아야만 한다는 것입니다. За тэгээд Израилаар дамжуулаад цорын ганц бурхан ба бурханд зориулсан тэр мөргөл хүндэтгэлийг сурах ёстой байсан. 자, 하나님이 그러니까 선교 계획이 그렇다는 거예요. 이스라엘 통해서 하나님의 Тэгээд 왕국을 드러나게 하셨다. бурхан тэр одоо зорилго нь илгээлтийг хийгээд байгаа бурханы илгээлтийн тэр зорилго нь бол ерөөсөө энэ л байсан байна. Израилаар дамжуулаад сайн мэдээг тэр ард түмэн сонсно. Тэгээд сонсоод итгээд тэгээд одоо Израиль дотор орж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл бурханы ард түмэн дотор харьяалагддаг болоод тэгээд Израилаар дамжуулаад бурханыг таньж мэдэх болон бурханд мөргөл хүндэтгэлийг өргөж чаддаг болох нь байна шүү дээ. Энэ нь бол бурханы тэр илгээлтийн зорилго нь байсан. 자, 그런데 그것이 이스라엘뿐만 아니라 다른 모든 민족들에게도 허용되도록 하셨다. Зөвхөн Израильд төдийгүй бүх улс үндэстнүүдэд бурхан үүнийг зөвшөөрсөн байгаамаа. 자, 그러니까 결과적으로 이 구약 성경에서 하나님의 선교 사역은 이스라엘 통해서 수행이 됐지만, 하지만 하나님의 관심은 열방 세계에 그렇게 맞춰졌다는 것입니다. Тэгэхээр эцээст хуучин гэрэн дэх бурханы тэр илгээлт нь бол Израилаар дамжиж одоо тэр илгээлтийн ажил нь хийгдсэн. Гэхдээ эцсийн эцэст энэ нь бол зөвхөн Израильд зориулагдсан биш, бүх үндэстэнд зориулагдсан. Бүх үндэстний төлөө Израилаар дамжуулж бурхан энэ илгээлтийг хийж исэн хэрэг юм аа. 자, 하나님의 사회적 관심입니다. 하나님은 이 사회에 어떤 관심이 있으신가? 사회적 관심. За дараагийн сэдв болохоор нийгмийн талаарх бурханы сонирхол. Бурхан нийгэмд одоо нийгмийг одоо юу гэж сонирхдгийг, ямар одоо яаж санаа тавьж одоо анхаарал тавьдгийг бэ гэдэг талаар үзэж байна. 자, 그러니까 이 모세 율법은 이스라엘 백성의 이 종교적 생활뿐만 아니라 사회적, 경제적,
이 생활에 이르기까지 적용되는 그러한 법을 제시한 것입니다. За Мосегийн хуулиуд одоо Мосегийн одоо хуулийн номууд байна. Энэ Мосегоор дамжуулж өгсөн энэ хуулиуд нь болохоор Израилийн ард түмний зөвхөн шашны амьдрал төдийгүй нийгэм, эдийн засгийн амьдрал гэх мэтчлэн одоо бүхий л талбарт нь ингэж хэрэгжих тийм хуулиуд яг өгсөн байгаа. 자, 하나님께서 이스라엘 백성들을 그 약속의 땅, 가나안 땅에서 살게 하셨죠. Бурхан Израильчүүдийг амлалтын газар болох Канаанд аваачиж амьдруулсан. 자, 그 가나안 땅은 하나님 왕국의 모형입니다. 모형. Тэр Канаан нутаг бол зүгээр нэг амлалтын газар төдийгүй Бурханы хаанчлалын их загвар нь байсан. 자, 그래서 신명기 7장 12절, 16절의 말씀을 보게 되면은요. Дэтвэл намын 7-гийн 12-оос 16-ыг харах юм бол 자, 그 가나안 땅에서 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 잘 듣고 지키면 복을 받을 것이다. 그런 말씀이 기록되어 있습니다. 7-гийн 12-оос 16 гэх юм бол тэр Канаан нутагт очиод эзэн Бурханыхаа үг тушаалыг заавар зөвлөгөөг дагаж амьдрах юм бол өрөөгдөх болно. Тэр газар нутаг дээр өрөөгдөх болно гэж хэлсэн байна. 자, 그러니까 이 내용이 바로 하나님 왕국이 이제 하나님 말씀대로 우리가 통치되는 나라다라는 것을 우리에게 가르쳐 주는 거죠. За тэгээ энэ нь юу илэрхийлж байна гэхээр ерөөсө Бурханы үг л захирддаг. Бурханы үгэнд захирагддаг. Бурхан өөрөө одоо захирдаг тийм хаанчлал юм аа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 자, 그래서 하나님의 관심은 첫 번째 이 빈곤의 문제에 대해 있습니다. 빈곤의 문제. За тэгэхээр Бурханы одоо нийгэмд тавих тэр анхаарал халамж нь тэр сонирхол нь юугаар илэрч ирсэн бэ гэхээр нэгдүгээрт нь ядуурлын асуудал. 자, 그러니까 하나님은 사실 가난을 원하지 않습니다. 가난. Бурхан бол яг үнэндээ ядуурлыг ерөөсөө хүсдэггүй. 당연하죠. 우리 아버지가 하나님이 부자 아니십니까? 부자. 모든 걸 다 가지신 분 아니겠어요? Мэдээж шүү дээ. Бидний Бурхан аав чинь үнэхээр одоо хамгийн агуу баян нэгэн шүү дээ. Тийм. Түүнд бол тийм ядуу байдал гэж ерөөсөө байхгүй. 자, 요 신명기 15장 4절 5절 말씀 중요한 말씀입니다, 여러분. Дийдвэл намын 15-ын 4, 5 дугаар ишлэл байна. За энэ нь болохоор маш чухал ишлэл байдаг. 자, 여기 내용은 너희가 하나님의 명령을 다 지켜 행하면 정령 복을 받으리라. Энд юу гэсэн байгаа вэ гэхээр одоо өнөөдөр миний чамд даалгавар өгч байгаа энэ бүх тушаалыг сахин мөрдөөс за яагаад 4-р ишлэл юм байна. Эзэн Бурхны чинь чамд үг болгоо эзэмшүүлээр өгч байгаа газар дээр эзэн чамайг өгөөмрөөр өрөөх учир гэж байна. 자, 그리고 더 중요한 말씀은 너희 중에 가난한 자가 없으리라 이렇게 말씀하고 있습니다. Өгөөмрөөр өрөөх учир та нарын дунд ядуу хүн байхгүй болно гэсэн. 네, 자, 감사한 말씀이죠. Энэ үнэхээр талархууштай үг байна. 자, 하나님 말씀대로 살면 가난한 자가 없게 된다라고 말씀해 주십니다. Тэгэхээр Бурхны үгийн дагуу л явах юм бол Бурхны үгэнд л дуулууртай амьдрах юм бол та нарын дунд ядуу хүн гэж байхгүй болно гэсэн. 자, 뿐만 아니라 이 말씀 가운데서는 다른 사람들에 대해서도 억압하거나 막 빼앗거나 그러면 안 되겠죠. За бас эзний өгсөн тушаал хууль дотор бусдыг одоо дарлах ч юм уу бусдаас булаан дээрэмдэж болохгүй тухай асуусан байна. 자, 우리가 성경에서도 신명기에서도 말씀 나타나지만 하나님은 늘 이 가난한 자들 중에 가난한 자, 즉 고아와 과부들까지도
항상 마음을 쓰셨습니다. За тэгээ Библиэлд тэгээд дэд хууль номдэрч гэсэн хэлсэн байгаа. Бурхан ялангуяа тэр ядуусын дундаас бүр хамгийн ядуу хүмүүс буюу үнчин болон бэлэвсэн хүмүүст бол илүү их анхаарал тавьдаг байсан. 그래서 신명기 15장 이 7절, 8절 또 10절 거기 내용들이 이 가난한 자들에 대한 구제에 대해서 특별히 이 말씀을 기록해 두셨습니다. Надад дэд хууль 15-ын 7, 8, 10 дугаар ишлэлийг харах юм бол ялангуяа бурхан тэр ядуу зүдүү хүмүүсийн талаар өгүүлсэн тэднэрт илүү их анхаарал тавих тухай тэдэнд бас өгдөг байх тухай онцгойлж хэлсэн байгаа. 자, 예수님께서 인간의 몸으로 오셨을 때도 우리가 사복음서에서도 보면 알지만 예수님은 항상 가난한 자, 연약한 자, 그러한 자들에게 참 마음을 많이 기울이신 모습을 우리가 성경을 통해서도 알 수 있습니다. Дөрвөн сайн мэдээний намаас харах юм бол Есүс хүний биеэр энэ дэлхий дээр ирээд энэ дэлхий дээр амьдарч явах хугацаанд үргэлж ядуу болон хаягдсан, шовдорлогдсон, гадуурхагдсан, сул дорой тийм хүмүүстэй хамт байдаг байсан. Тэдэнтэй илүү ойр байдаг байсан тухай бид нар харж болно. 자, 물론 이 세상 사는 동안에는 하나님의 백성들이 다 부자가 될 수는 없습니다. 현실적으로. Мэдээж энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд бурханд итгэдэг бүх хүмүүс баян болох боломжгүй. 자, 그렇지만 분명한 것은 이 현세가 우리에게는 전부가 아니죠. 그 다음 이제 우리가 세상이 분명히 있다라는 것이죠. Гэхдээ хамгийн чухал нь болохоор зөвхөн энэ дэлхий дээрх амьдрал цорын ганц амьдрал биш шүү дээ. Үүний дараа биднэрт бас амьдрал байгаа тийм үү? 또한 예수님께서는 마음이 가난한 자가 복이 있다 또 이렇게 말씀해 주셨습니다. Бас Есүс хэлсэн байгаа тийм зүрхэндээ сүнсэндээ ядуу хүн эрүүлтэйе гэж. 네, 그 말씀은 우리 성도들이 그 물질에 대해서도 이제 뛰어넘어야 된다는 말씀인 거죠. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр янз янзаар тайлбарладаг ч гэсэн эд материалын хувьд ч гэсэн итгэгчид бол ядуу байж чаддаг байх хэрэгтэй. Одоо ядуурлаас хамааралтай эд хөрөнгөнөөс хамааралтай байхаас хамааралгүй байж сурах хэрэгтэй, чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн утгыг бас илэрхийлж байгаа юм аа. 다시 말하면 바울이 말씀하신 것처럼 우리가 자족하는 마음, 그러니까 자족하는 마음이 감사하는 마음인 거죠. 그 사람이야말로 진정한 부자가 되는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бид бүхний одоо үлгэрлэн дуурайх ёстой одоо Паулын хэлсэнчлэн бүх зүйлд одоо сэтгэл хангалуун байж сурах хэрэгтэй. Сэтгэл хангалуун байна гэдэг бол талархаж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. 어, 누가복음에 보면은 그 부자와 거지 나사로 이야기가 있죠? 부자와 거지 나사로. Лук номоос харах юм бол нэг баян хүн ба Лазар гэдэг нэртэй нэг ядуу хүн хоёрын тухай сургаал зөвлөдөг. 예, 거기서도 보면은 우리가 잘 알듯이 세상에서 부자로 살던 그 부자는 결국 지옥에 갔습니다. Тэр сургаал зөвлөлөөс бидний одоо мэддэгчлэн баян хүн болохоор энэ дэлхий дээр ласар баян тий сэтгэл хангалуун дутах юмгүй амьдэрсэн. Гэтэл тэгж амьдарчаад дараагийн одоо амьдралдаа болохоор тамд очсон байгаа. 자, 안타까운 것은 그 세상에서 하나님이 그 물질적으로 복을 많이 주신 거 아니겠습니까? Тэгээ хамгийн харамсалтай зүйл нь юу вэ гэхээр энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд нь
Бурхан тэр хүнд эд баялгаар элбэг дэлбэг тийм ээ дутах зүйлгүй амьдрах тийм боломжийг тийм ёроолыг өгсөн байх шүү дээ. 근데 이 부자가 자기 배만 배불리고 어려운 이웃들을 돌아보지 않았다는 거죠. Тэгэл тэр баян хүн болохоор тэр бурхны өгсөн тэр ёроолыг материалыг эд баялагын ёроолыг зөвхөн өөртөө л зориулсан ба. Өөрөө л одоо хандлаа цадтлаа идэж уугаал баяжаад байна уу гэхээс биш. Ерөөсөө тэр одоо хүнд амьдралтай ядуу зүдүү тэр хүмүүстэй хуваалцаагүй. 성경에는 이 부자가 예수님을 믿지 않아서 지옥에 갔다. 그런 말씀은 기록되어 있지 않습니다. Тэгээ Библиэл дээрээс унших юм бол энэ тэр баян хүнийг Есүст итгээгүйгээсээ болоод там руу явсан гэж ерөөсөө бичээг байгаа. 하지만 우리가 추측해 볼 수 있는 것은 이 부자가 이웃을 돌아보지 않은 것을 볼 때, 아, 이 부자는 믿지 않는 자이구나라는 것을 우리가 분명히 알 수 있는 거죠. Гэхдээ бид нар түүнийг Есүст итгэдэггүй хүн байсан байна гэдгийг юугаар одоо мэдэж болох вэ гэхээр тэр ерөөсөө бусдад тусалдаггүй хүн байсан баа. Тэр ядууд дорой тэр юу өөрөөсөө сул дорой тэр хүмүүст ерөөсөө өглөг өгдөггүй тусалдаггүй байдлаас нь харахад тэр бол Есүс итгэдэггүй хүн байсан байна гэж дүгнэж болно. 반면에 이 부자 문 앞에서 있던 이 거지 나사로 몸도 아프고 정말 불쌍하게 이 세상을 살았지만 그런데 하나님께서 이 거지 나사로를 천국으로 인도해 주셨습니다. За харин нөгөө ядуу гуйлагчин Лазар болохоор тэр баян хүний үүдэнд одоо суудаг тэгээд одоо бас биенч гэсэн тийм эрүүл биш тийм ээ. Тийм хүн байсан. Гэтэл тийм ядуу Лазарыг болохоор бурхан өөртөө авсан. Мөнхийн улсад оруулсан байна. 자, 물론 이 누가복음 16장에 대한 내용인데 여기서의 강조점은 이 천국과 지옥이 분명히 있다라는 것을 우리에게 말씀해 주고 있습니다. За тэгээд энэ сургаал зүйл болохоор Лук 16 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа тийм ээ. Тэгээ хамгийн гол энэ сургаал зүйлийн хамгийн гол мессеж нь юу гэхээр бидний одоо дараагийн амьдралд бол там ба мөнхийн улс гэж зайлшгүй байдгийм гэдгийг илэрхийлж байгаа. 자, 비록 나사로가 거지로 이렇게 세상에서는 불쌍하게 살았지만 그러나 이후에는 영원한 천국에서 영생 복락을 누리게 되었다는 사실이죠. Тэгээ Лазар гэдэг тэр ядуу гуйлагчин бол энэ дэлхий дээр бол одоо тэгэл гуйлга гуйгаал тийм ээ ядуу зүдүү яр шарханд баригдсан ингээд тийм одоо маш өрөвдөлтэй амьдралаар амьдэрсэн боловч дараагийн амьдралдаа болохоор тэр мөнхийн улсад очисон байгаа. 자, 이 지옥에 떨어진 이 부자가 하나님 앞에 간절히 이 간구하는 거예요. 뭐냐면 나사로를 다시 보내서 세상에 있는 자기 형제들에게 이 지옥에 오지 않도록 그렇게 좀 얘기 좀 해주라. 그렇게 부탁을 하는 것입니다. За тэгээд нөгөө тамд унсан баян болохоор бурханд хандаад ингэж гуйж байгаа тийм ээ. Лазарыг наашаа явуулаад тэгээд юу яагаа чи энэ дэлхий дээр одоохондоо амьд байгаа амьдарч байгаа тэр ах дүүст минь энд ирүүлэхгүй тулд Лазар тэдэнд очиж сануулъя гэсэн байна. 자, 그랬더니 아브라함이 이 중요한 말씀을 합니다. 저희에게는 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들어라. 죽은 나사로가 다시 가서 어, 말한들 모세와 선지자들에게서 먼저 그들이 듣고 믿지 않으면 소용이 없다. 그렇게 말씀을 합니다. Тэгээд нөгөө Лазар болохоор бурхан түүнийг тэнгэр ишрээр түүнийг Авраамийн үр дээр тавьсан гэж байгаа тийм ээ. За тэгээд Авраамд
Авраам эцэг минь та одоо Лазарыг ингээ явуулаад миний ах дүүст очиж одоо хэлүүлээд сануулад өгөөч. Энэ там гэдэг чи одоо үнэхээр аимшигтай юм байна. Тэгээд дүүнер маань энэ там надтай адилхан там дуунах вэ? Тийм болохоор та Лазарыг явуулж тэдэрт маань санууллаач гэсэн. Тэгэхэд Авраам юу гэсэн бэ гэхээр тэдэнд Мосе ба иш үзүүлэгчд байгаа. Дүүнер чинь тэднийг сонсгоо гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөөх нь болохоор үгээ Авраам эцэг минь үхвчтээс хэн нэгэн тэдэн рүү явбал тэд нар итгээд гимших болно гэсэн. Тэгсэн чинь Авраам дахиад юу хэлсэн бэ гэхээр хэрэв тэд нар Мосе ба иш үзүүлэгчдийг сонсдоггүй юм бол үхвчтээс хэн нэг нь амилсан ч байсан тэд үнэмшихгүй биз дээ гэжээ. 자, 그런데 여러분, 이 지옥에 떨어진 부자가 놀라운 말을 합니다. Тэгээд энэ юу хамд унсан тэр баян хүн болохоор гайхалтай үгийг хэлж байгаа. 죽은 자가 다시 살아서 어, 복음을 전하면 그들이 듣고 회개한다는 거예요. Юу н гайхалтай вэ гэхээр үхэгсдээс хэн нэг нь тэдэн рүү явбал тэд гимших болно. Өөрөлд үхэгсдээс хэн нэг нь амьлаад тэгээд тэдэн дээр очиод ингээ сайн мэдээг ярих юм бол тэд гимшнэ гэж хэлсэн байна. 자, 이분이 바로 누구십니까? Энэ хэн бэ? Хэнийг хэлж байгаа юм бэ? 물론 이 부자가 알고 말한 건 아니죠. Тэг мэдээж энэ баян хүн бол одоо мэдээд хэлж байгаа хэрэг биш л дээ. 죽은 자가 다시 살아나신 분이 바로 한 분 계시죠. Үхэгсдээс амьсан хүн гэдэг цорын ганц л хүн байгаа шүү дээ. 그분이 바로 예수 그리스도시죠. Тэр бол Есүс Христ юм. 그러나 아브라함은 계속해서 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 듣지 않는다라는 겁니다. Тэгэд хин Авраам хариуд нь хэлсэндээ түрүүн мэдсэнчлэн хэрэг Мосе болон иш үзүүлэгчдийг сонсдгүй юм бол үхсдээс хэн нэг нь амьлаад очсон ч гэсэн тэд нэр үнэмшгүй гэсэн. 자, 다시 쉽게 정리하자면 이 하나님의 말씀을 이렇게 우리가 들려주면 믿는 자들이 있지 않겠어요? Тэр Мосе ба иш үзүүлэгчд гэдэг чинь Бурхны үгийг л хэлээд байна шүү дээ. Мосе ба иш үзүүлэгчдээр дамжуулж өгсөн Бурхны үгийг хэлж байна. Тэр Бурхны үгийг одоо бид нар ингээд дамжуулах юм бол тунхаглах юм бол тэрийг сонсоод бас зарим хүмүүс итгэхгүй гэж юу? 다시 말하면 하나님께서 이 구원의 방편을 이 복음을 통해서 복음을 전하게 해서 듣고 믿음으로 구원을 얻게 하셨다는 것입니다. Энэ юг хэлж байна гэхээр Бурхан одоо авралын тэр зам болгож юуг ингэж өгсөн бэ гэхээр өөрийнхөө үгийг өгсөн ба. Өөрийнхөө үг гэдэг нь бол энэ Мосе болон иш үзүүлэгчдээр дамжуулж өгсөн Бурхны үг бүр цаашлах юм бол сайн мэдээг хэлж байгаа. Бурхан сайн мэдээг биднээр дамжуулж тунхаглуулад тэгээд тэр бидний тунхагласан сайн мэдээг сонссон хүмүүс нь тэр сонссон сайн мэдээгээ хүлээж аваад итгэх юм бол авралд орж чаднаа, аврагдаж чаднаа гэсэн энэ замыг Бурхан аль хэдийн ингээ бэлдээд өгчихсөн байна. 자, 그런데 이 부자는 살았을 때 얼마든지 복음을 들을 기회가 있었지만 듣지 않았다는 거죠. 믿지 않았다는 거죠. Тэр баян хүний хувьд бол амьд байх үедээ Бурханы үгийг буюу сайн мэдээг сонссон л байгаа. Тэгээ сонсоод итгэх боломж бол маш их байсан. Гэхдээ тэр бол итгээгүй, хүлээж аваагүй амаа. 그래서 예수님께서도 그런 면을 볼 때 이 부자가 천국에 가는 게 어렵다. 그렇게 말씀하신 겁니다. Тийм ч учраас Есүс Христ яг энэ байдлыг нь хараад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох нь хэцүү юм аа. Тэмээ зүүнний сүгчээр орохоос хэцүү гэж хэлсэн байна. 예수님이 가난한 자들에게 많이 찾아가신 건 부자들을 차별해서가 아니죠. Есүс ядуу хүмүүстээр илүү их очдог байсан. Ядуу хүмүүстэй их ойр байсан гэдэг нь
баячуудыг язгуурлан гадуурхсан хэрэг ерөөсөө биш юм. 지금도 마찬가지지만은 세상의 부자들이나 뭐 권력을 가진 자들은 교만해서 예수님을 잘 믿지 않습니다. Одоо ч гэсэн адилхан л да. Дэлхийн одоо баячууд ч гэдэг юм уу, эрх мэдлтнүүд бол маш бардам байдаг учраас Есүс итгэдэггүй, хүлээж авдаггүй. 예, 그런 면에서 볼 때 우리가 참 그래도 좀 세상에서는 좀 불편하지만 좀 가난한 면이 어떻게 보면 복음을 잘 받아들일 수 있는 그러한 면에 있어서는 참 좋은 것입니다. Энэ утгаар нь аваад үзэх юм бол харин ч бид нар одоо бараг ядуу байгаад талархах хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Яг тэгэл баян ер нь их одоо баян ч юм уу эрх мэдэлтэй хүмүүс чинь бардам болцдог учраас одоо сайн мэдээг хүлээж авах, Иесусыг хүлээж авахтаа одоо юм хойрог одоо дуулуургүй байдаг ахна шүү дээ. Харин ч одоо бид нэр ядуугаасаа болоод чих зөөлөн тэгээд Бурхныг Иесусыг болон сайн мэдээг ингэж хүлээж авч чадсан байгаа. Тэгээ энэ үднээсээ харах юм бол харин ч ядуу байдал нь бидэнд ашигтай тал болж байгаа юм. 또 그런 면을 볼 때 또 하나님이 가난한 자들의 편에 서 계신다는 것이 명백하게 드러납니다. 성경에서도. Хэдийгээр энэ дэлхий дээр амьдрахад бол одоо ядуу байдал нь зарим талаараа хэцүү тийм ээ байдаг ч гэсэн. Тэгэхээр энэ ингээд харах юм бол 하나님이 세상에서 네, 다시 가난한 편에 예, 계신다. 네, 서 계신다. тэгээд одоо сайн мэдээ гэдэг талаас нь аваад үзэх юм бол энэ ядуу байдал нь бидэнд илүү ашигтай болчихж байгаа. Тэгэхээр бурхан бол одоо ядуусын талд байдаг бурхан юм гэж хэлж болох юм. 자, 그래서 레위기 25장에 보면 이 희년이라는 것을 제정했는데 이것이 바로 가난한 자들을 위해서 이러한 규례를 정하신 겁니다. 레위기 15장? 25장에 보면 이제 희년이라는 제도가 있습니다. 희년. Левийн номын 25 дахь бүлгээс харах юм бол нэг амралтын жил гэдэг юм тогтолцоог бурхан тогтоож өгсөн байгаа. Энэ амралтын жил нь эцэст ийм ядуу зүдүү хүмүүст зориулж бий болгосон тогтолцоо юм аа. 자, 그래서 우리도 그러한 이 가난하고 연약한 자들에게 우리도 마음이 항상 그들에게 찾아가서 하나님의 복음을 잘 전해줘야 될 것입니다. Тийм учраас бид нар ч гэсэн ийм ядуу зүдүү сул дорой хүмүүстээр очиж сайн мэдээг дамжуулж ярьж өгөх хэрэгтэй юм аа. 참 감사한 일이죠, 그죠? Энэ нь болохоор үнэхээр талархууштай хэрэг байна, тийм үү?